Ha kajingjia kabas ngosi wei u engineer ubadai kami ya kajaka penmi boarding lakro mini hydel project kabadan hapa chum lakro ula syakbat ha ke boarding ha ke step kat kendai trik nailar. Kani kajingjia kalajia ha kepor kumba hinyo baje AA men step ha kepor ba uni u engineer udang jurip ya kajaka penmi boarding strong room. Ka kubor kaya thuk ba uni u engineer udai u edi keri potam. Mama jong uni u engineer uba lop potam ula ong mar la penkit ya uni u engineer Henry kejingbam lat kali sya kani kajaka penmi boarding klasim por benkit ya u edi namar bahap benkit da kibriu hadu hasurak ba penyaso ya kalakro ban muktapur. Ula ya thuru ba ula pan jingarap na kishipai BSF ki bala penpoi ya ka ambulans halakro bat kit sya pedeng syakap ban yo jing sumar. Henry habapoi ha kani kajakaru kabas ngosi kalong ba dan doktor ban ai wat ya kajing sumar ka ba malu mala. Kumta la penkit ya u edi sya Bethany Hospital Shillong bat menta udang dan ha kajing sya sumar. Uba lop potam ula penpau ya kajing susi halor kani kajing jia bat ula bu jing keli kumno katanan MEECL MEPGCL katrekam habatang kasurak banet sya powerhouse kani katanat kamla banshna. Ula ong barok syikata ki engineer bat kinong pre ka MEECL ki ha banyai daka kejat ha pedeng ka keti bat ka umsaw ha ka ayom slam ka ba dan satya ka jingsngan ya kinong pre ka ne katanan. Ula dawa na ka MEECL ban penbait mardor ya kani bat ban pentik kana bakum kini ki jingjia kim de banjia hadien habut. Kani ka jaka penmi boarding ka MEPGCL kade ka basyong dor arpway point sapulai klur tingka. Labay pisa na ka Ministry of New and Renewable Energy Government of India, MNRE, Henry Point New Pesan Klur Tingka, bat ka North Eastern Council NEC San Klur Tingka, kabaduna lahap ban buria da katanan kendai point Henry Pupra Klur Tingka. Kelas dang bantre kam nadu usnam arajar kat kendai, bat penmi ya ka boarding ka ba iway point san megawatt.